دما خوش بینرین هجا ایرو هفته سبات 2024 روزان چهارشنبه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش ین دناوا روشه در رودانه محول بدن جواره دناوا بستنا داویا روشه در بشکش ارتشا ترکیه داگیرکر نقطه که هیزن حکمت شامی ین لگوندن تنبی ین نافچا شر یا عفنا داگیرکری تو باران کرد انجام ده لشکرک بریندار بو لگوری آگاهی نوچگانی مجهر میدانه ارتشا ترکیه داگیرکر نقطه که هیزن حکمت شامی لگوند تنبی ین نافچا شر یا کانتون عفنا داگیرکری تو باران کرد ده انجام ده لشکرکی هیزن حکمت شامی بریندار بون ده همان کلیه ده ارتشا ترکیه داگیرکر گونده بینی ین نافچا شراویا کانتون عفرین یا داگیرکری جی تو باران کرد تکیلداری زیانین کو پیک هاتنه آگاهیین زلال نهاتن بدست خستن لکانتون حسه که 5 شهیدین هیزن سوریه دموکراتیک قصدی به مراسمه که به هیبت هاتن وغر کرن بجدران سوزا شوپاندنا ریا شهیدان یا حتی گشتنا آرمانجین واندان لگورستان شهید دجوار آباجار حسه که جبو اوغر کرنا جنازین 5 شهیدین قصدی مراسمه که هاتل درخستن هر 5 شروان کماندوس یا قصده لدرازوری ده انجام ایرشک عثمانی ده شهید بون. هزاران جخلکین کانتون حسکی و گنداواری به بشتاری مراسمی بون. ده مراسمی ده به ناو مجلس مالباطن شهیدان فاطمه علی آخوی و گوت بسایا فداکارین شهیدان گل هرم گلک دستکفتی به دست خستن. شهیدان جبوتیک برنا هولدان در خستنا فتنه دناوا پیکاتیان ده جان خو فدا کرن. وحكومة دمشق الفاشية وعوان الشهداء محمد وبلال وعبد الرزاق جفرماندارین مجلس لشکریا کانتونا جزیره سرحد تربسپیه به ناو قصد آخوی و سرساغی دا مالباطن شهیدان. سرحد دستشان کرد که شهیدین راستیا پروژیان توا دموکراتیک و براتیا گلان اثبات کرد به تکوشین خواه هولدان دولتا ترکا داگر کرد و هبکارین وی تیک دبن. سرحد تربسپی سوزدا مالباطن شهیدان و طول آوان هلینن و هرمی جتبل هاوی بپارزن. پشتی آخافتن وسیقین شهیدان هاتن خوندن و رادست مالبات هاتن کرن. پشتی وی گرسیا گل جنازین شهیدان دناب دلیلین دایکان و درشمیان دا سپارتن آخی. لرقه چتیان به چکان ایریشی اندام که هیزین آسایشی کربون هیزین آسایشی ناسنامه اندام خواه عبدالصمد الحمود یه ده ایریشی ده شهید بوی اشکره کرد. دو دما اندام هیزین آسایشی عبدالصمد الحمود لرقه سر ارکا خواه بو به چکان ایریشی بی حاطه کرن. الحمود جبر برینا خواه گران شهید بو. ناوند راگاندنی آسایشی بداخلونی اکی نویسکی یا لسر مالپر خو وشاند ناوند بالکشان لسر رح فداکاریا عبدالصمد یا جبو پاراستن او آرامیا دستکتی انگلی هرمی او هاگات شهید عبدالصمد درسوزه که کار او خباتی بو جبو پاراستن او آرامی هر تم دناوا هولدان خو پیش خستنه ده بو ناوند دیار کر کو حتی کلیه داوی شهادتا ویجی جبو پاراستن خبات کر لگوری ناوند آسایشی ناسنامه شهید وهایه عبدالصمد الحمود
ششی سباتا 2024 لرقه شهید بویه. بلیل دژ ایریشین قرکرین داگیرکریا دولتا ترک او چتین ویان داعش هیزین سوریا دموکراتیک قصدی با آواک بینابر اپراسیون خو دوام دکن هر جه دسپیکا سال 2023 او حتی اپراسیون هری داوی هفته و هفت اپراسیون لدش شانین چتین داعش بیک آنین دیوان اپراسیونان ده گلک چته هاتن گرتن او جمارک جه برپرسین چتیان جه هاتن کشتن نوچه گانما جوانا جمعه لسر اپراسیون قصدی ین لدش شانین چتین داعش راپورک آمده کریه عملی تماشا بکن. خبرختو چکرین و بریدن نوا اپراسیونی شاو روژین خو خصن خزمتا گلی خدا سارو سقمی ناس ناکن او تنی لسر اساسی آرامی آخو ولات خوتی دکوشن اره او پارزوانین ولات منن او هیزین سوریا ديمقراطن ويا هاتن وهاتن شرفاني ما هزا داعش شقاق شرفاني ما هزا داعش شقاق شرفاني ما على آرين هجات شرفاني ما هزا رجلات ناوین دا یا کارگر یا کدکانه دیجی شانین تروریست شربکه قصده و یا پیگه و پیجه و یا ما اثبات کرد حمید نج و قبول دکه قصده این کو تخت خلافت اسلامی هلوشاندن پلانین و پوچ کرن و بهن لی چکاندن جدس بیکا 2023 و تا روژا ایرو و هفته و هفت اپراسیونین لدیجی شانین و شارتیین داعش پیکانین ده ناو ده 4 اپراسیونین برفره کو به ناو بروسکا جزیره طول هلدانا شهیدن رقایه خورد اولهی لدیر زوره و هری داویجی قونا غصیمین امروی اولهی لکامپا هوله لدار خسن 437 چتک و تکلیوان راس راس بشانین و شرطین داعشی رهنه هاتن گرتن جوان 155 دو اپراسیون بروسکا جزیره ده 127 یا طول هلدانا شهیدن رقایه 29 چته جی دو اپراسیون خورد کرنا اولهی لدیر زوره هاتن کشتن و دو جی گرتن 85 جی اپراسیون امروی اولهی هاتن گرتن که جوان 5 چته به میتا ترک رکار و تکری دکرن هروها 6 سر چته این خطر جی گرتن ده ناوا وان اپراسیون ده 15 چتین داعش و سر چتین وی هاتن کشتن داعش آکو جیهان جی بطرز بودگوت از خلافت خدا ما به دسته کچو خوردن وی ولاتی تکچو چاوبری اپراسیونی مهبول دیجی تروری جیرو پیوجه هلبت سادی ساد لحمو جیهان جهن گو تو کس تخمین ناکه اپراسیونی ما این لدیجی داعشه لدیجی چتین داعشه و هزن دیتر یکو خطری سرگلی ما چتکن هلبت اپراسیونی مهبه هزن سوریا ديمقراط 52,000 خاکا سوریه پاقش کرن 5 میلیون مروف جه ترور رزگار کرن 16,000 کچو خورتین وان جان خواه پرسنا آخی کرن بردل ایرو جاردن سوزات کشین لهم برچتین داعشی دوباره دکن قوناغا سیمین اپراسیون مرووی و اولهی جبو پاقش کرنا کامپه لور بداوی دبه لیبل اپراسیون و چالکین مین کو حتی کو داعش به یک جار نمینه و بردام بکه هر وها چه دما پیوستی هات دیتن جی ام اپراسیونم به تقز و هرگولی بردام بکن ریوبریا خوسریا دموکراتیک هریما باکور و روشتات سوریه راگاند کو سازیا تکیلداری وندهیان باکور روشتات سوریه جشمیه و دست به خباتین خوابکه جبو پیک آنینا بریارا کمالیا گشتیا نتوین یجبوی ریوبریا خوسریا دموکراتیک هریما باکور روشتات سوریه 29 طبقه 2023 کمیته وندهیان یا باکور و روشتات سوریه آوا کرد کمیته و روش شمیه دست به خباتین خوابکه سازی دست نشان کرد که اوی خباتین خواه لناوندین خوین لقامشت و حسه که دست ببکه برپرس سازی کجری دایره تکلیا در و یار ریوبریا خوسره پاریزر خالد عمر گوت جدسپیکا دامزرندنی و کمیته آمدکارین ارکین خواده کرد. عمر تکیلداری برنامه کمیته جی اف آگاهی دا. کمیتین لکانتونا جزیره و هفته دروژان ده شمی و سشمی ده جه ساعت 10 حتی ساعت 14 پیشوازیا خزم و مالباتین وندهیان بکه.
Ömer Diyarkir divê pêvajoyê de komîte wê belgeyan kom bike û lîsteya datayan li cemxwajî amade bike. Her wiha komîtên şaxên li Kobanê, Reqqa, Dêrazor, Menbiç, Efrîn û Şehbayê wê di demeke nêz de bikevin meriyetê. Em dervasî Bakurê Kurdistanê bivin meşa azadiyê ya mezin ya Baskê Wanê li Cizrê tevî astangiya polîsên rejima faşîst ya Tirkiye bi coşeke mezin hate pêşwazî kirin. Parlamentera Dem Partiye Saliha Aydeniz anî ziman desthilat wê nekare meşa wan bide sekirandin. Her wiha Baskê meşa mezin ya azadiyê ya Qersê jî îro li bajarê Mazlûmdixan ango navçeya Dep a Xerpêtê kombûn. Dibin berf û baranê de ji bo azadiya Rêberapo û çareseriya Pirsgirêka Kurd rêvîtiya heft rojan. Îro ravezgeha meşvanên azadiyê Baskê Wanê navçeya Cizîr aşirnexê bû. Meşvanên ku ji navçeya Slopya bi rê ketin li Cizîrê ji hêla dayîkên aştiyê ve hatin pêşwazîkirin. İro tam lêvacî de ye. İro gara terpî kereka xwe biyamedin. Bê meseze rokê me bimrin. Serketin ji bo me teba. Pişre tevlî girseyê heta avahiya rêxistina Partiya Vekevî Demokrasiya Gelan Dem Partiyê meşiyan. Polîsan di dema meşê de hewl dan meşê asteng bikin, lê xelkê navçê bi çepikan piştgirî dan meşvanan. Parlamentera Dem Partiyê Saliha Aydenizî li bir axivî diyar kir ev meşê bi ser bikeve û got nêzîkatiya desthilatariya îro li Cizîrê tê nîşandan nîşaneya tirsa wan a ji demokrasiyê ye. Saliha Aydeniz anî ziman desthilata AKP wê nikare meşa wan bide sekinandin ev ban kir. Gelê me polîtikayên wên ku wîna wan nas nakin qebûl nekir û wê qebûl neke. Piştî axaftinan meşvanên azadî derbasî avahiya partî bûn. Dayîkên Şemîl li vê derê patik û lepik û nameyan nivîsandin radestî meşvanan kirin ku bişînin îmraliyê. Zarokekî keç a şal û şapik li xwe kirî jî nameyek û nivîsandî û pelîstoka xwe radestî meşvanan kir, pas ji Rêberapo re bên şandin. Baskê meşa mezina azadiyê Qersê jî li navçeya Kanîreşa Çewlêkê berdewam kir. Rezdar Mazlum Doğan jî bibîrtînin. Bejnaxa em bervanda ditevînin. Parlamenterê Dem Partiyê Rihayê Ömer Öcalan piştî meşê axivî û pêşengên berxwedana mezina zindana Amedê bi bîr anî. Piştî axaftinê li qehwexaneyê bi gel re civîn hate li darxistin. Paşê meşvanan ber bi bajarê Mazlûm Doğan ango navçeya Dep a Xerpêtê ve ketin rê. Li Depê di nava kesên meşvanan pêşwazî kirin de pişka Mazlûm Doğan, Arîfe Doğan jî hebû. Meşvan û Kirse pişre bi hev re tevlî vekirina birûya hilbijartiniya navçeyê bûn. Her li Seranserê asta Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê jî ji bo azadiya fîzîkiya rêberab û şermezarkirina kompla navnetewê çalakî têne li darxistin ji Helebê heta tebqa û şedadê jî li dijî komplê çalakî hatin li darxistin hate gotin bi her away û çi ji me were xwestin em ê ji bo azadiya fîzîkiya rêberab pêk bînin. Meclisa Malbatên Şehîdan û İnsiyatîfa Sûriye ji bo azadiya fîzîkiya Rêberapo bi ermanca amadekariyên salvegera 15 Sibatê konferansek li Helebê li darxist. Konferans bi beşdariya bi sedan şeniyên taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê pêk hat. Di konferansê de gelek xal hatin nîqaşkirin û hate gotin azadiya fîzîkiya Rêberapo kilîta aşîtiyê di rojhilata navîn de ye û bi taybet dîtina çareseriya siyasî ji doza gelê Kurd û dozên din re ye. Ji ber vê yekê divê her kes ji aliyê xwe ve ji bo azadiya fîzîkiya rêbertî bikeve nava tevgerê. Konferans bi encamnameyekê dawî bû. Li tebqayê jî Meclisa Kombûna Jinan a Zenûbiya bi daxuyaniyekê komploya li dijî Rêberapo şermezar kir. Meclisê di daxuyaniyê de got gelên cîhanê hemwextî krîzên rejîmên çewsîner dijîn li dora fikrê Neteweya Demokratîk Kombûn. 1998 Ji lewma desthilata Tirkiye tecrîdê giran dike.
مجلس بانك لهر كسي كر كو أسطاتي كوشيني بلند بكن ولدجي تجريدي دركفن الإنكار التي مورست بحق الشعب الكردي ونادى بتحرير الشعوب لنافچه شداد جي كوميتيا غازيين شر سمينارك درباري همان مجارد الدارخست بشدارين سميناري تقص كرن كو اوج بو ازاديا فيزيكيا ريبرابو ولدجي تجريدي بهر اوايتي بكوشن. هو اوقات لما كان يقرا الفلاسفه طبعا الاولاد ايش كانوا يسووا؟ كانوا يكسرون الشبابيك حتى ايمت ما اخذت الطارق بايدك وقتها انا بفتح لك الباب وتجي. چالکین رونشتنی لباجر جنوب کو هر روزا چهارشنبه بو آزادیا فیزیکی ریبر اپو تیل دارخستن دوام دکه دوی هفته دجی بانگا تبلیبونا مشامزن آ و ده هفته سبات ده لکولن بیل دارخستن هاته کرن. ده چالکی ده لدشی تجریدا گیران او ایریشن لدشی گلی کرد در دور هاته آگادار کرن. هفسروکا ناوندا جواکا کرد آ دموکراتیک آ جنوی توبا یلماس آخوی او گوت به پیشنگی دوستین انترناسیونالیست و ده نابرا ده پازده ثباتی ده لباسلی حتی استراسبورگی مشک دریج پیل دارخستن. ام جی وکتی کشرین جنوریی جی خود وی مشیده بگیرن او وی پینگاوی بسر بخن. توبا بانگلگلی کرد او دوستین لجنوی کرکو بجداری چالکیا هفده ثباتی لکولنی بیل دارخستن ببن. لآلیدن مش آزادی یا جپاریسی برب استراسبورگی و دروژا هفده امین ده لباشاری سارسلی بردوام دکه. چالکوانان ده تواهی مشیده به هزاران بلاوک لگل و سازین در دور بلاف کرن. ده مشیده به بانک و هپرلویان اشکنجه و تجریده لسر ریبر آپو حتی تشیر کرن. مشا ایرول ناونده جواکا کرد آ دموکراتیک آ بولنیا سارسلی بداوی به او ده سبل باجار آمیاس فرانسایی دوام بکه. ناوندار راگاندن و چاپمنی یا هپگی ناسنامه دو گریلین لمتینای شهید بونه اشکره کروگات هفرین ما ساسون او جهاد به سکن او تکوشن آخواه بون میناکین بجارته ین ملیتانین آپوی. ناوندا راگاندن و چاپمنی یا هپگی ناسنامه دو گریلین کلمتینای شهید بونه اشکره کر. هپگی تکیلداری شهادت هر دو گریلین اف آگاهی پاروکر. 15 چله گریلان لگری هکاری لدیجی داگرکران چالاکیل دارخستن. ده چالاکی ده 12 داگرکر هاتن جزا کرن، 8 داگرکر بریندار بون و هفره ما جهاد برح فدایی آپوجی شرکر و گهشت شهادتی. هفره ما ساسون آسمین جی که بشتاری همان چالاکی بو، پشتی چالاکی شهید بو. هپگی دیار کر گریلا ساسون و جهاد به تایبتمندین خوین میلیتانین آپوجی یین دیجیانی و شرده جی خوی برومت دیروکا تکوشنی ده گرتن. د دوام داخوانیا هپگی ده تکیلداری کسایت شهیدان افتشت هاته گوتن. وکه میناکن شنبر ای روح فدایی آپوجی لهرمین پاراسنین مدیای درکتن لوتکی. هفرین مل همبری ایرشین قرقرنین دجمن ین سرگلی ما بدن آخواه کرن مرتال. حتی نفس آخواه داوی به فدایی بشتاری تکوشن آزادی یا گلی مبون. به هلوست و تکوشن آخواه بون میناکن بربچاف این میلیتانیا آپوجی. 2014 لقاتو خیلی تلیمو. باندوربینم از zaten جهوانم بام بجن بتر yani ما حوال دادت ناز کردن هم جیانا ونا هم نزکاتی ونا لهمبر ما یانجی لهمبر هفدو سگرم بوینه که آوا کرد رخصتن ناز کردن و حس کردن زاروکاتی ده چهو فقط تبلیغون هم 2019 بود دما تبلیغون خبات جوان ده کارد کرد هپگیج مالباتین شهیدان و توایی گلی کردستانی ولات پاریز سرساقی خواست لگوری داخوانی ناسنامه گریلاین شهید و هانه. مراد اوچک به ناسناو ساسون آسمین لوانه جدایک بویه 13 چله 2024 لمتینای شهید بو. و محمد گمش به ناسناو جهاد باگوک لآمد جدایک بویه 13 چله 2024 لمتینای شهید بو. وزیر شرعی دولت ترکیه قرکر یاشار گولر ده چارچوبه هفدیترین خوین لحولی رده به جیگیری سروکی حکومت حریم باشور کردستان قبات طلبان رجویام. شانده کود ناو ده وزیر شرعی دولت ترکیه داگرکر یاشار گولر او سرفرمانداری گشتی متین گروک جد ناو ده چارچوبه پیوندین خوین لحولی رده به جیگیری سروکی حکومت حریم باشور کردستان قبات طلبان رجویام. بردفکی قبات طلبانی سمیر هورامی تکیلداری ناوروکا هفدیتنا ده نابرا وزیر شرعی دولت ترکیه شارگولر و جیگیری
سروک حکومت هریما باشوری کردستان قوبات طلبانی در راگاند کو ده هفدتنه ده لسر چند مجاریندنا برا حرمی او دولتا ترکیه ده هاتیه گوتو بیش کرن. شاندیا دولتا ترکیه داگر کرد که دناف ده وزیر شریع دولتا ترکیه شارگولر او سرفرمانداری گشتی متونگروک اف دروژن لحولی ریه ده چارچوبه هفدتنه نخوین شرخواز ده به سروک حکومت هریما باشوری کردستان نیچیروان بارزانی، سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی، سروک پدک مسعود بارزانی به شانده انیا ترکمنان یا عراقی وزیر کاری هندرین یا حکومت هریما باشوری کردستان ریبر احمد را هفدتن پیک آنین. لقامشتو تفجر چاند او هنر دموکراتیک یا مزبوطامیا تف چانده به بجداریا 200 دلگین جه کرد عرب سوریان ازدی 8 امین کنفرانس خواه دست پیکر. کنفرانس لناواندا محمد شیخ یا چاند هنری به دروشمیا ام برح شریگلی شورشگری آزادی فیزیکی ریبر اپو پیک دینن او چاند نتوا دموکراتیک آوا بکن خاطر دارخستن. نونرین جریب بریا خواسر او تفجرین چانده ین باکو روشلاتی سوریه تاوی 200 دلگیان بجداری کنفرانسی بون. تکیلداری کنفرانسی هفسروکا تف چانده سومیا محمد دیار کرکو او اف کنفرانس و ده کانونا 2023 ده بهات بالی دارخستن لیش بر ایریش شان پیک نهات. سومیا هن آستنگین لبر کنفرانسی آنین زمان اوگوت مدوخست فستیوالا بوری لسر استا جهانی بن لپده که ری لبر بجداربونا گلک آلینج بو فستیوالان لروش آوی کردستانی گرد. لگوری کمیته آماده کار و کنفرانس لسر استا دروژان دوام بکه او تیده روشا ریچخستنی بینی قاشکران او هفسروگین نوین تف چاندیجی و ورن هل بشارتن. ام بروشا شریال ناوا سوری دوام بکن ارتشا اسرائیلی به موشکان ایریشی پارێزگا حمسی یا سوریه کرد انجام ده 10 کس مرن او گلک جبریندار بون لدر آیجی ده ایریشک چکداری ده 4 لشکرین حکومت شامی هاتن کشتن. شویدن ارتشا اسرائیل بو موشکان ایریشی پارێزگەها حمسی یا سوریه کرد. هریما القیصر الحمراء ومزرعين الوراس يان لحمصي هاتن بمباران كرن. هرم نافبوري نافندن حزب الله لشكرين حكومتا شامل دمينن. جهين كو هاتنا ارمانج گرتن بتمامي هاتنا روخاندن. ده انجامي ده سفيل جيد ناف ده كس هاتن كشتن. جبر جمارا زيده يا برينداران ده بابيلان چويا مريان گرانتر ببه. ده گوتن كسكي پای بلند جچکدارين ايراني هاتيه كشتن. لپارێزگەها دەرعایێژی روشا تبل هف زیده تر دبه. ناوندا چافدیریا مافی مروان آسوریه راگهاند کوچکداری نناس لسریا درا شام بنده کنترول ین هزین حکومتا شامی و لباران کرن. ده انجام ده 4 لشکرین حکومتا شامی هاتون کشتن. لشکرین شامی پشتی ایریشه کتن سفربریه. لرخوان ایریشان لسر سینور سوری اردن هولدان در باسکرنا ماده نارکوتیک بکته. اجانسان و چین اردنه کو آگاهین خود سپیر چافکانی کی لشکری ین ولات دبیجه هزین لشکری ین هرما روجهلات بو کوردیناسیون سازیین اولهیه و لشکری و ریوبریات کوشینا لدیجی نارکوتیکه و سبه هولدانک قاچاقچیتیا نارکوتیکه جسوریه تکبرنه. ده انجامی ده سی قاچاق هاتنه کشتن دوجی بریندار بونه. هر وها مقدار که زیده یا نارکوتیکه هاتیه دست سر کرن و سوقی آلین تکرداری هاتیه کرن. چافکانیان دیار کر که لشکری که هزین پاسدارین سینور بریندار بویه و روشاوی کریتیکه. ام به شهریدنا بر حماس و اسرائیل دوام بکن. شهریدنا بر حماس و اسرائیل کو ناوندا و خزای دوام دکه او روزانه جمار کشتی و برینداران جیزیده دبه. اسرائیل اشکره کرد وان مرنا 30 دیرین گرتین اسرائیلی یند دست حماس ده بشتراس کرنه. لالیدن حماس جبو و کشنا اسرائیل او بداوی کرنا شهر پلانه که آگربستی یا 135 روشان پیش نیاز کرد. دوان روژین کو لسر پیکانین آگربست کی نیقاش تین کرن شر لغزای جو بردوام دکه. دنوا 24 ساعتین داویه دجی ده انجام شر و ایریشان ده به دهان کس هاتن کشتن و بریندار بون. لآلیدن لگور اسرائیل 136 ولاتین وان دستین حماسه ده دلگرتینه.
ככל הנראה נורה טיל RPG על ידי מחבלים. بردevkê artêşa İsrailê Daniel Hagarî doh di civînekî çapemenê de eşkere kir ku sih dilgirtiyên İsraîlî li Xezayê mirine. Hagarî got, me ji malbat û hezkiriyên sih kesên ku hatine revandin re got ku wan jiyana xwe ji dest dane, me mirina wan li Xezayê piştrast kir. Li aliyê din artêşa İsraîlê amadekariyên li dijî herêma Refahê ya Xezayê dike. Hat ragihandin ji bo operasyonê ku tê payînbê kirin, artêşa İsraîlê beriya êrişê xebetan dike ku xelkê vê herêmê bişîne bakurê Xezayê. Herêma Refahê weke navendekî girîngê Hamasê tê dîtin û heta niha hêzên İsraîlê neketine vê herêmê. Mijara pêkanîna agirbestekî li Xezayê jî di rojevê de ye. Hamasê ji bo ku 4 meh û nîv şer raweste, di nava vê mehê de dilgirtî hemû bên berdan, İsraîl leşkerên xwe ji Xezayê vekişîne, şer bi davî bibe planekê agirbestê pêşniyar kir. Di pêşniyara Hamasê de tê xwestin ku ev pêvajo li ser sê qonaxên ji 45 rojan pêk were. Di qonaxa yekemîn de bi hevguhartina dilgirtiyan, qonaxa duyemîn de vekişîna hêzên İsraîlî ji Xezayê, qonaxa sêyemîn de jî teslîmkirina cenazeyan. Hamasê eşkere kir ku wan ev pêşniyara xwe ji Misir û Qatarê re ragihandine ku navbênkariyê dikin. Lê İsraîlê heta niha derbarê vê pêşniyarê de daxuyaniyek nedaye. Extended calm, hostages out, more assistance in. Wezîrê Karên Derveyê Amerîkayê Antony Blinken jî di civînekî çapemenî de eşkere kir ji bo navberdayîna şerê li Xezayê û berdana dilgirtiyan ew bersiva Hamasê dinirxînin. Blinken diyar kir ew ê vê yekê bi rayaderên İsraîlê re nîqaş bikin û got ji bo pêkanîna agirbestê tişta ji destê me bê em ê bikin. Dexta li behra sor roj bi roj zêdetir dibe, Hûsiyan bi 6 mûşekên din avêtin Derya Sor. Pentagon anguwa Wezareta Parastinê Amerîkayê diyar kir ew nafikirin bi Hûsiyan re bikevin nava şer lê eger êriş bidomin, ew ê jî bersiva pêwîstiya van êrişan bidin. Her wiha Serokê Hûsiyên Yemenê Abdulmelik El Hûsî jî hişyarî da İsraîlê û alîgirên wê got eger êrişên İsraîlê yên li şerîda Xezayê bidomin, ew ê rageşî hên zêdetir bikin û çi pêwîst e wê seferber bikin. Rayedarekî Amerîkî anî ziman ku 6 mûşkên dijî keştî ji deverên Yemenê yên dibin kontrola Hûsiyan de avêtine behra sor. Rayedarekî Amerîkî ku nexwest navê xwe eşkere bike got, hêzên deryayî yên Amerîkî herî kem yek ji wan mûşikan roja sêşemê xistin xwarê lê yên din ketine deryayê. Êrişên Hûsiyan piştî artêşa Amerîkî ragihand ku wan li dijî du keştiyên bê mirov ên bi teqemeniyan barkirî yên Hûsiyan erman ji girtinê pêk hatin. Fermandariya Navendiya Amerîka CENTCOM got ew keştî metirsiyeke nêzik li ser keştiyên hêzên deryayî yên Amerîkî û keştiyên bazirganî yên li herêmê ne. Têkildarê mijarê Sekreterê Giştî yê Pentagonê General Pat Ryder ku ji rojnamavanan re axivî wiha got di êrişên roja yekşemê de ji aliyê hêzên wan ve gelek mûşkên Hûsiyan hatine xistin. Em bi Hûsiyan re ne dişerdene. Em nafikirin bi Hûsiyan re şer bikin. Lê eger êrîş bidomin, em ê jî li ser têkbirin û qelskirina wan dewam bikin. Ji aliyê din ve Hûsiyan jî diyar kirin ku êrişên wan ên li behra sor ji bo hevgirtinê bi gelê Xezayê re ye û destnîşan kirin ku tevî êrişên dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Ingilistanê jî wê êrişên xwe bidomînin. Berpirsê Hûsiyan Mihemed el-Buhîtî di daxuyaniyekê de li ser platforma medyaya civakî got, şerê me li dijî İsraîlê exlaqî ye ji ber ku ermanca me rawestandina tawanên jînosayda li Xezayê ye. Serokê Hûsiyên Yemenê Abdulmelik El Hûsî jî di kanala televizyonê ya Hûsiyan de hişyarî da İsraîlê û alîgirên wan. Abdulmelik El Hûsî da zanîn eger êrişên İsraîlê yên li ser Xezayê bidomin, ew ê rageşiyê hîn zêdetir bikin û çi pêwîst bike seferber bikin. Berê bînerên hêjem li bir digihîjin dawiya bultena xwe ya dawiya rojê û dibêjin heta sibe careke din werin pêşiya we bi min di nava xêr û xweşê de her şad baxtar.